Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada. Kita akan belajar Iqra kelima halaman 15. Ada Ibu Warningsih di Jagakarsa yang tengah kebanjiran, kena air. Dapat rezeki itu Bu mungkin ya. Amin, iya Pak, rezeki iya. Alhamdulillah. Rumahnya jadi dibersih-bersihin. Silakan Bu. Baik Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-nari dzatil waqud. An-nari dzatil waqud. Kemudian Hum 'alaiha qu'ud. idhum 'alaiha qu'ud. Kemudian Inna jahannama kanat mirsada. inna jahannama kanat mirsada. Kemudian kurang Litogi. kurang nahan. Lit to kurang pelan. Lit lito lito jangan. Lit to tenang nyantai. Nggak ada mad, nggak ada panjang tapi seperti ditahan. Ayo. Litogina ma'aba. Litagina ma'aba. Kemudian Innahu lami. Salah Pak. hmm. Innahu laminal kadibin. Innahu laminal kadhibin. Kemudian Summa aqraqnal akhirin. thumma aghraqnal akharin. Kemudian Wala tubtilu a'malakum. wala tubtilu a'malakum a'malakum. Kemudian Summa summa qada ajala. summa qada ajala. Kemudian Fiha sururum marfu'ah. fiha sururum marfu'ah. Kemudian Wa akwabum mawdu'ah. wa akwabum mawdu'ah. Kemudian Inna hadza la syai'un ajib. inna hadza la syai'un ajib. Kemudian Innahu hamidum majid. innahu hamidum majid. Kemudian Fadkhuli fi ibadi. fadkhuli fi ibadi. Bismillahirrahmanirrahim. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Silakan Bu. Wadkhuli jannati. Wadkhuli jannati. Kurang ditahan tuh gunanya Bu. Wadkhuli jannati. Ditahan Bu. Wadkhuli
Wadkhuli jannati. Iya, bagus. Pokoknya berani lepas aja suara. Nanti juga ada suara, ada tersendiri, ada hasil. Yang ini, Bu. Silahkan. Kabbara yukabbiru. Kabbara yukabbiru. Kemudian. Rattala yurattilu. Rattala yurattilu. Kemudian. Asara yu'assiru. Asara yu'athiru. Kemudian. Ajjala yu'ajjilu. Ain, ajjala yu'ajjilu, ajjala yu'ajjilu. Iya. Kemudian. Lahana yulahinu. Lahana yulahinu. Kemudian. Sahara yusahiru. Sakhara yusakhiru. Kemudian. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Kemudian. Waryukni Bukan waryuk, fahma. warzukni, waryukni. Bukan waryukni, warzukni. Waryukni fahma. Warzuqni fahma. Kemudian. Alhaakumut takasur. Alhaakumut takatsur. Kemudian. Hatta yultumul Zur, bukan yur. maqabir. Zur. Hatta zur. Hatta yultumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Diulang. Hatta yultumul maqabir. Kemudian. Innal abrara lafi naim. Innal abrara lafi na'im. Kemudian. Wa innal fujjara lafi. Bukan wu tapi fu. Wa innal fujja. Wa innal fujja. Ayo. Wa innal fujjara lafi jahim. Wa innal fujjara lafi jahim. Kemudian. Subhanalladzi sahkhara lana hadza. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Kemudian. Wa ma kunna lahu muqrinin. Nanya panjang. Oh, Wa iya. ma kunna lahu muqrinin. Ayo. Wa ma kunna lahu muqrinin. Wa ma kunna lahu muqrinin. Bagus. Kemudian yang ini. Ya, badala. Battala yubattilu. Badala yubaddilu. Adzana yu'adzinu. Azana jangan terlalu rapuh. Azana yu'adzinu. Adzana yu'adzinu.
Azana yu'adzinu. Kemudian. Karrama yukarrimu. Karrama yukarrimu. Wazara yuwaziru. Zai. Wazzara yuwazziru. Wasara yuwasiru. Fa. Masa Bukan Allah. wa. Ketuk ke Iya, fa. Pak. Fasara, iya. Fasara yufasiru. Fassara yufassiru. Basyara yubashiru. Salah. Bukan basoro. Basaro. Huruf A bukan huruf O. Basyaro. Salah, Pak. Iya, basyara betul. Basaro yubashiru. Basyara yubashiru. Wa asarul hayatat dunya. Lupa tanda wa asarul. Dari mana wa asarul? Ayo. Ya. Wa asarul hayatat dunya. Wa atharal hayatad dunya. Wa kadzdzaba bil husna. Kurang nyamber ke dalamnya. Wa kadzdzaba. Kurang nyamber. Wa kadzdzaba bil husna. Wa kadzdzaba bil husna. Wa kadzdzaba bil husna. Kemudian. Oke, saya apa sebentar, Pak? Oke. Wal malaku nih. Wal malaku. Wal malaku ala arjaiha. Wal malaku ala arjaiha. Fakadzabuhu fa'aqaruha. Kurang tenang, Mbak Ya. Irin. Fakadzabuhu fa'aqaruha. Penekanannya kurang pas. Fakadzabuhu wa aqaruha. Kenapa jadi wa? Astagfirullahaladzim. Fa'al ya Allah ya Pak. Ulang Pak. Fakadzabuhu fa'aqaruha. Tapi hu-nya pendek. Ayo coba lagi. Wakadzabu fakadzabuhu wa aqaru faqarahu fa'aqaruha fakadzabuhu fa'aqaruha fakadzabuhu fa'aqaruha. Coba lagi. Fakadzabuhu wa fa'aqaruha. Fakadzabuhu fa'aqaruha. Fakadzabuhu fa'aqaruha. Yang gitu aja kayak mudah tapi susah. Susah tapi mudah kalau udah berulang-ulang. Kalau sendiri mah, kalau sendiri nggak ada pendampingnya udah selesai. Nggak bisa. Iya, Pak. Ini diulang lagi. Walaupun perlu kesabaran. Ternyata setelah bisa sekali mah bisa seumur hidup ya. Ya, kemudian. Lanjut, Pak. Ya. Fi suhufim mukarramah. Kurang nyamber. Fi suhufim mukarramah. Fi suhufim mukarramah. Iya. Kemudian
Marfu'atim. Kedengarannya mal ya, bukan mal. Mar, Pak. Mar, R, Mar. R, R, mar, mar, Ya. mar. Mar. Marfu'atim mutahharah. Salah. Salah, Pak. Ulang lagi. Marfu'atim mutahharah. Marfu'atim mutahharah. Ayo tenang. Sebentar, Pak. Ini lah. Uhiya ilaika. Punya panjang. Ayo hati-hati. Uhiya ilaika. Ikro 6 kan? Ikro 5 kan? 5, Pak. Iya, Pak. Iya, dihentikan. Oh iya. Uhiya ilaik. Uhiya ilaik. Uhiya ilaik. Coba lagi. Uhiya Punya ilaik. panjang. Panjang. Ayo, Uhiya ilaik. Uhiya ilaik. Kemudian Sanad'u yabaniyah. Oi. Bukan oi, bukan y tapi z. Jadi tadi z-nya jadi y. Kalau pas Saparudin, sa-nya jadi z, z-nya jadi Sapa Ahmad. Ibu z-nya jadi y, oi, bukan oi, 007, z. Sanad'u yabaniyah. Sanad'u zaba. Iya. Bukan Yabaniyah, zaba, z. Sanad'u zabaniyah. Sanad'u zabaniyah. Sanad'u zabaniyah. Sanad'u zabaniyah. Kemudian Wa huwa samiul alim. wa huwa samiul alim. Wa huwa samiul alim. Kemudian Lanakunanna minas syakirin. Lanakunanna minasyakirin. Kemudian ini Bu, Ya, ayo Pak. semangatnya hebat. Semangat. Ya. Kan harus bisa, Pak. Saya bacanya kemarin-kemarin salah. Iya, Bu. Ayo, Dosa kan kalau salah, Pak. Saya takut, Pak. Insya Allah. Hebat ya. Nasoha yunasihu. Nasaha yunasihu. Fardola yufaddilu. Faddala yufaddilu. Khoto'a yukhotti'u. Khoto'a yukhatti'u. Nazofa yunasifu. Nasafa yunasifu. Sya'aba yusha'ibu. Biasa aja, jangan show. Biasa aja. Soalnya biasa. Salat, soto. Jangan, Bu mau kemana? Beli soto sama somai. Biasa aja, soto sama somai. So'aba yusa'ib. Soalnya biasa aja, jangan ditekan ya Bu. So'aba yusa'ibu, ayo Bu.
Ibu. Sa'aba yusa'ibu, saghara yusaghiru. Kemana internetnya Ibu? Nasaha yunasihu, faddala yufaddilu, khatta'a yukhatti'u, nasafa yunasifu, sa'aba yusa'ibu. Nggak ada sinyalnya kali Ibu. Sya'aba yusahibu. Sa'aba yusa'ibu. Kemudian Songgoro yusonggiru. saghara yusaghiru. Saghara yusaghiru. Kemudian Wasama iwatorik. was-samaa'i wat-tariq. Was-samaa'i wat-tariq. Kemudian Wama adraka ma torik. nyamber. Wa ma adraka mat-tariq. Ya, wa ma adra. Wama adraka ma Maknya jadi torik. pendek. Amat torik. Nah tapi yang pendek karena ketemu tasdid. Ayo. Wama adraka ma torik. Nah, wa ma adraka mat-tariq. Kemudian Wa idza jahimu su'irat. orang nyamber. Wa idal jahimu su'irat. Su'irat. Wa idza jahimu su'irat. Wa idal jahimu su'irat. Kemudian Wa idza jannatu uzlifat. wa idal jannatu uslifat. Kemudian Wa ma hum anha bigoibin. wa ma hum anha bighaibin. Kemudian Innal ladina innal yaghuddu. Innal ladina yaghudduna aswatahum. innal ladzina yaghudduna aswatahum. Kemudian Wa alhiqni bisyolihin. biasa aja shotnya. Oh, Wa alhiqni biso gitu doang. Bisolihin. wa alhiqni bisolihin. Wa alhiqni bisolihin. Biasa aja. Wa alhiqni bisolihin. Gitu. Wa alhiqni bisolihin. Kemudian Wa innahu laminas sodiqin. wa innahu laminas shadiqin. Kemudian Wa bi samas wadzolimin. wa bi samas wazzalimin. Kemudian Wasu'a alam. alah
Waso, jangan wasu. Wasu nyamber. Wasu alal kafirin. Wasu alal kafirin. Kemudian mana Pak? Belum keluar ya? Telat ya. Ayo Bu, Ibu. Ada Bu? Ya Pak. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wasamsi waduhaha. Wasyamsi waduhaha. Wasyamsi waduhaha. Kemudian Wal qamari idza talaha. wal qamari idza talaha. Kemudian Alladzi khalaqa fasawwa. alladzi khalaqa fasawwa. Kemudian Walladzi qaddara fahada. kurang nyamber. Walladzi qad walladzi qaddara fahada. Kemudian Wa Ibrahim alladzi waffa. wa Ibrahim alladzi waffa. Kemudian Afa'aitumul Afara'aitumul Lata wal Uzza. Afara'aitumul Lata wal Uzza. Kemudian Wan najmi idza hawa. wan najmi idza hawa. Kemudian Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. ma dhalla sahibukum wa ma gawa. Kemudian Wa idzal ardu muddat. pendek. Wa idzal ardu muddat. Pendek. Wa idal ardu muddat. Kemudian Wa alqat ma fiha wa tahallat. wa alqat ma fiha wa takhallat. Kemudian Innahu ala raj'ihi laqadir. qadir gitu. Innahu ala raj'ihi laqadir. Innahu ala raj'ihi laqadir. Kemudian Yauma tublas sarair. yauma tublas sarair.
kemudian wa fakihatim mimma mayat. dibaca diulang. Wa fakihatim mimma, bukan ma. Mimnya 2 jadi double. Double jadi 4 itu. Ya, Pak. Wa fakihatim mimma yatakhayyarun. Wa fakihatim mimma yatakhayyarun. Kemudian walah mitoirim mimma yastahun. walahmi tairim mimma yashtahun. Kemudian Warobba abaikumul ikumul, awwalin. jangan telat. Ikumul telat tuh. Segera. Warobba abaikumul awwalin. Warabba abaikumul awwalin. Huwat tawwabur rahim. Huwa tawwabur rahim. Kemudian Dibuka, Pak. ini akafartum. Silakan. Akafartum. Akafartum ba'da imanikum. Baca ulang. Fabashirhum. Yang atasnya belum dibaca, akafartumnya baru baca. Akafartum ba'da imanikum. Akafartum ba'da imanikum. Kemudian Fabashirhum bi'adzabin alim. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Kemudian Wajawajnahum bijurin Yalah, bijurin dibujur siapa? Ada bujur. Itu bukan jim. Ya Pak, ulang Pak. Bihurin in. Wajawajnahum bihurin in. Wazawwajnahum bihurin in. Kemudian Nawwara yunawwiru. nawwara yunawwiru. Sahala yusahilu. Sahala yusahilu. Ini apa ya Pak? Bayana ya Pak? Oh iya, bayana, betul. Bayana. Bayana yubayinu. Bayana yubayinu. Nabba'a yunabbi'u. Nabba'a yunabbi'u. Illa asatirul awwalin. Salah, terburu-buru. Ayo tenang. Illa asatirul awwalin. Nah gitu.
asatirul awwalin. Kemudian ka'annahunna baydum maknun. Ya Allah Pak, internet saya kok itu tadi ya Allah. Ya. Ka'annahunna baydum maknun. Kemudian alaihim bil ismi wal udwan. Ulang ya Pak. iya. Alaihim bil ismi wal udwan. Kurang nyamber Ibu, kurang nyamber. Alaihim bil ismi wal udwan. Kurang sedikit nih ya. Di pasal pawinya ditahan Ibu. Alaihim bil ismi wal udwan. Tenang Bu. Alaihim bil ismi wal udwan. I-nya pendek. Alaihim bil ismi wal udwan. Alaihim bil ismi wal udwan. Kemudian Wa huwa khairur Hoi. Wahwa khoi. Jangan hoi. wa huwa khairur razikin. Wahuwa khairur rasiqin. Kemudian Wa yutahhirakum tadhir. Tade, tapi tato. Ditato. Tato hir. Kan itu tok. Pak, maaf Pak. Tato hir atau tato hiro Pak? Itu kan dua patah dibaca dua. Mat iwat ya Pak? Mat iwat. Coba lagi. Baik, Pak. Wa yutohirakum. Kan, terburu-buru tasdidnya. Oh. Wa yutohirakum. Kurang nyamber, tapi jangan buru. Nih dengerin ya. Wa yutohirakum tautohiro. Wa yutohirakum tadhiro. Iya, tautohiro. Kemudian Wa innaka laminal mursalin. wa innaka laminal mursalin. Kemudian Wa kafir anna sajiatina. wa kafir anna sayyiatina. Wa tawaffana ma'al abror. Ma'al jangan ditahan. Alif lam komariah itu idhar komari ya. Ma'al abror. Wa tawaffana ma'al abror. Wa tawaffana ma'al abror. Bagus. Yang ini silahkan. La yukallifu. La yukallif. Kan dihentikan. La yukallif.
La yukallif. Kemudian. Wala tuhammilna. Wala tuhammilna. Robbana Salah. his. Kohis itu mim, mis. Ya Allah, astagfirullah. Robbana mis. Rabbana mis. Illa dzurriyah. Kurang. Nyamber semua itu ada tasnya 3. Illa zurriyah nyamber. Illa dzurriyah. Illa dzurriyah. Fi syakki. Diulang lagi kapnya. Fi syakki. Fi syakin. Fi syakin. Ini kan jadi fi syak. Fi syak. Fi sak. Ah, jangan ada e-nya ya. Fi syak. Fi syak. Kemudian Fal mutobbirat. oh, fal mutobbirat. Itu kan dal, Bu. Fal mudabbirat. Fal mudabbirat. Panjang. Pada hari disokon kalau dihentikan. Ayo. Fal mudabbirat. Fal mudabbirat. Kemudian. Ya firul Maru. Hentikan jadi maru. Kalau orang mabok buru. Ini maru. Ya firul mar. Ya firul mar. Humut togut. Kemudian. Minasyaiton. Adalah orang Padang, Ibu. Orang Seberang. Adalah, Ibu. Adalah. Itu dot. Bukan adalah. Do, huruf Jawa. Adalah. Number ke dot. Kan ada stasin. Adalah. Bukan. Abdolalah. Abdo. Waladolin. Abdolalah. Ya. Abdolalah. Kemudian. Bilgudu. Gitu. Kayak orang kesel, kayak orang marah. Kan ada tasdid bilgudu. Kemudian. Sugoha. Ada sugoha jelek amat sugoha. Mana ada Quran sugoha? Itu fa, Bu. Iya, Pak. Astagfirullahaladzim. Fa ya, Pak. Astagfirullahaladzim. Ya. Jauh-jauh sugoha. Sugokong nanti. Iya. Susah saya. Iya, ngeblank. Amana sufaha. Amana sufaha. Juyu bihin. Au abaihin.
au abaihin. Terus awit tabiin. hanya panjang. Awit Tabi. tabiin. Panjang. Awit tabi'in. Madari disukun karena dihentikan kan. Awit tabiin. Awit tabi'in. Lasarkiyah. La syarqiyah. Lasarkiyah. La syar. Kurang nyamber. Kalau ketemu huruf mati nyamber, ketemu tasdid nyamber dan double. La syarqiyah. Kiyah. Lasarkiyah. Ibu sadar nggak? Saya ngebentak di ibu pas ya. Jadi kalau ngajarnya saya ngantuk, di ibu lebih parah lagi. Gitu ya. Orang-orang nggak tahu ngajarnya kok gitu amat. Ya memang begini karena ngajarnya ya kita udah asar waktunya, udah bukan anak kecil lagi. Susah tasdid gitu ya. Kemudian lil muttaqin. Itu kecepatan Ibu. Oh, Lil mut lil muttaqin. lil muttaqin. Jadi ada saat tertentu harus cepat, saat tertentu harus kayak lambat. Lil muttaqin. Latihannya sama sih, Bu. Lil muttaqin. Sama itu latihan untuk terapi untuk orang-orang sepuh-sepuh ya. Terapi belajar Quran untuk sepuh-sepuh yang baru belajar kayak gitu. Tapi kalau udah pintar nggak boleh nyentak-nyentak, cukup lil muttaqin. Kemudian Alladzina ashtarau. tuh kan pinternya Bu kayak gitu tuh Bu. Alladzina ashtarau. Jadi kalau Ibu sudah bagus, ngapain saya harus bentak-bentak capek-capek ya Bu ya. Dan ini Iqra 5 tuh ingat emang saya dulu suara saya sampai habis di Iqra 5. Karena memang banyak nggak tahu ya. Tapi nanti kalau udah Iqra 6 malah banyak tasdid bisa. Kadang udah terlatih di Iqra 5 mungkin. Gitu ya. Alladzina ashtarau. Kemudian Summa qadu. Qalqalah. Summa qadu. Summa qadu. Kemudian Wa malaikatihi. kan Iqra 5 Bu Pieta Bu. Wa Dihentikan Bu. malaikatihi. Wa malaikatihi. Fisarro. Ya, tapi Bu kurang yakin. Fisarra. Ayo, lepas. Fisarro. Kurang. Fisarra. Fisarro. Kurang. Fisarro. Nah, gitu. Fisarra. Kemudian. Wadoro. Kurang. Wadoro. Waddarra. Terus. Aulia. Aulia uhum. Fil zulumat. Ibu tolong dilatih dulu. Kemarin ada yang protes sama saya. Kenapa? Dia belajar Iqra. Katanya waktunya 1 jam kok cuma 30 menit. Saya bilang begini. Waktu di sini bukan waktu menit. 1 jam pertemuan itu seperti kita di sekolah kan. 1 jam pertemuan gitu. Tidak selalu harus 1 jam. Karena apa? Ibu Iqra 1-nya aja masih belibetan. 30 menit aja pusing. Ibu pusing, saya pusing. Tapi kalau udah pinter, saya bilang nanti kadang-kadang ada orang yang sudah 1 jam lebih belajar sama saya. Itu. Jadi jangan dihitung dengan waktu menit. Tapi 1 jam 1 pertemuan maksudnya.
Karena kalau dipaksakan, ibunya pusing, sayanya pusing, saya bilang begitu. Ulang-ulang dulu, saya bilang. Oke, kalau memang nggak suka, nggak mau, nanti semuanya kuotanya dikembalikan. Oh enggak usah katanya. Oh kalau begitu enggak apa-apa. Ya seperti itu saya bilang aturan di sini. Kalau ibu suka boleh, nggak suka ibu boleh cari yang lain gitu. Biar tidak sering merugikan, dirugikan. Ibu sudah pintar sebetulnya, tinggal belajar aja ya, terus belajar. Iya, Pak. Insya Allah sabar, karena sekarang lagi kebanjiran. Mudah-mudahan banjir banjir air, nanti banjir uang, banjir rezeki ya Bu ya. Amin, amin Iya, Pak. Ya, iya. ya Pak. Iya Terima Pak. kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.